Putovanja oplemenjuju dušu, ali na njima se podsjećamo istorije i tradicije. Jedno od takvih putovanja bilo je na Krf. Ovo je ostrvo beskrajne prirodne lepote, pesme i muzike, kombinacija kosmopolitskog i tradicionalnog. Njegova istorija je isprepletena sa legendom i čije ime je vezano za jednu mitsku priču. Kerkira, kako Grci nazivaju Krf, po legendi bila je ćerka rečnog boga Asopa, u koju se zaljubio Poseidon. Oteo je i odveo na najudaljenije mesto na svetu, Krf, Korfu ili Kerkira, najsevernije od 7 grčkih ostrva Jonskog arhipelaga. Najveće i najnaseljenije naselje na ostrvu sa oko 40.000 stanovnika je grad Krf. Trgom Esplanada započinje najlepši turistički i najinteresantniji deo grada. Nekada brisani prostor koji je služio za odbranu ispred stare tvrđave, francuski okupatori pretvorili su u jedan od najlepših parkova u ovom delu Evrope. Krf se u 2 navrata nalazio pod francuskom upravom, od 1797. do 1799. godine za vreme Republike i od 1807. do 1814. godine za vreme Francuskog carstva. Ovaj drugi period, iako je jako kratak, znatno je doprineo razvoju ostrva. Dok su u Atini turski osvajači Akropolj pretvarali u kaldrmu, Francuzi 1808. osnivaju Jonsku akademiju, koja će 1824. godine postati prvi grčki univerzitet i donose urbanistički plan po uzoru na njihove gradove. Jedna od najpoznatijih francuskih zaostavština je Liston, prelepo zdanje koje je po uzoru na parisku zgradu u ulici de Rivoli. Tu se nalaze i najpoznatije radnje i kafane kojima je nekada imala pristup samo gradska aristokratija, čija su se imena nalazila na spisku u Zlatnoj knjizi, otud i naziv Liston. Važan strateški značaj koji je Krf kroz istoriju imao ogleda se u 2 velike tvrđave. Nova tvrđava ili San Marko izgrađena je 1576. godine za vreme vladavine Mletačke republike i štitila je grad sa zapadne strane. Od 4 nekadašnje kapije ostale su samo 2. Ovo venecijansko utvrđenje smatra se remek delom vojne arhitekture. Stara, koja se nalazi naspram Esplanade, povezana je sa kopnom 60 metara dugačkim pokretnim mostom. Građena je 986. godine za vreme Vizantijskog carstva. Osim zaštite, služila je i kao prihvatilište i karantin od zaraznih bolesti. U tvrđavi se nalazi Anglikanska crkva Sveti Đorđe. Za vreme Prvog svetskog rata u engleskoj vojnoj bolnici lečila su se i srpska deca. Stara tvrđava predstavlja jedan od najslikovitijih delova grada, sa koga se pruža prelepa panorama na stari grad, luku, zaliv i na ostrvo Vido. Na Krfu su ispisane najtragičnije, ali i najslavnije stranice srpske istorije. Krajem 1915. godine i početkom 1916. pod pritiskom velike austro-ugarsko-nemačke i bugarske ofanzive, srpska vojska i deo naroda bio je prisiljen na povlačenje preko Crne Gore i Albanije. Na tom putu srpski narod je doživeo jedan od najvećih egzodusa u svojoj istoriji. U zvaničnom izveštaju ministra vojnog generala Božidara Terzića, predsjedniku vlade Nikoli Pašiću, piše da je nestalo kroz Albaniju, propalo od gladi i zime, ubijeno od Arnauta i zarobljeno 243.877 ljudi. Francuski maršal Joseph Joffre je tome rekao: povlačenje naših saveznika Srba po okolnostima pod kojima je izvršeno prevazilazi po strahotama sve što je u istoriji najtragičnije zabeleženo. Od 18. januara 1916. do 21. februara evakuisano je sa savezničkim brodovima iz albanske luke Valoni na Krf 151.828 vojnika i civila. Prvo iskrcavanje na Krfu bilo je u pristaništu grčke hidrobaze u Guviji, 5 km severno od grada Krfa. Stradanje vojske i naroda nije odmah zaustavljeno dolaskom na ostrvo Spasa, kako su Krf prozvali Srbi. Na ostrvo Vido, tada kamenito, bez vegetacije, prve su došle 21. januara 1916. godine Moravska, Pirotska i Čačanska bolnica. Uskoro je stiglo još nekoliko hiljada na smrt iscrpljenih i bolesnih dečaka regruta.
Prvih dana umiralo je i do 300 vojnika. U prvo vreme sahranjivani su na kamenitom delu ostrva, a kasnije, kada to više nije bilo moguće, čamcima sa francuskog sanitetskog broda Sveti Franja Asiški prevezeni su i potapani u dubine Jonskog mora. Smatra se da je na ostrvu Vido i Plavoj grobnici, kao i na 27 vojničkih grobalja na Krfu, sahranjeno oko 10.000 srpskih vojnika i regruta. Mauzolej kosturnicu na ostrvu Vido projektovao je arhitekta Nikola Krasno. Završena je 1938. godine. Na mermernim zidinama nalaze se 1232 kasete sa kostima ratnika koji su bili sahranjeni na 27 krvskih grobalja, a čija su imena bila poznata. Kosti 1532 nepoznata ratnika sahranjena su u 2 spoljašna bočna kamena bunkera, iznad kojih se nalazi lice i naličje albanske spomenice. Blaga mediteranska klima, adekvatna medicinska zaštita i ishrana, nove uniforme, a iznad svega prisan i topao odnos sa stanovništvom doveli su do čudesnog oporavka srpske vojske. Za 3 meseca boravka vojske i skoro 3 godine boravka vlade i parlamenta na Krfu iskazan je sav duh i vitalnost srpskog naroda. Veze koje su Srbi uspostavili na Krfu sa lokalnim stanovništvom i danas traju. Značajno za našu istoriju je Srpska kuća, koja se nalazi u centru grada. Sastoji se od muzeja Srbi na Krfu od 1916. do 1918. Nije slučajno što smo za Vaskrs posetili ovo ostrvo i ovaj grad. Danas je Velika subota na Krfu, veliki praznik, jedan od najimpresivnijih načina obeležavanja Uskrsa na Mediteranu. Nalazimo se ispred Srpske kuće na Krfu. Koliko se vratimo u tu 1916. godinu, možda je na najbolji način obeležio proslavu Uskrsa kanadski sveštenik dr. Boyd, koji je opisao scenu u Krfskoj luci. Preko 150.000 srpskih vojnika i oficira bilo je postrojeno. U tom trenutku na konju u kasu pojavio se vrhovni komandant srpske vojske, regent Aleksandar Karađorđević. Pozdravio je svoju vojsku rečima Hristos vaskrese, junaci. Iz 150.000 grla odjeknulo je vaistinu vaskrse. Kanadski sveštenik opisuje tu scenu kao jedinstvenu, kako verovatno svet nije video, da jedan vladar obznanjuje da je Hristos, kao apostol, da je Hristos vaskrsao i da cela vojska potvrđuje te njegove reči. Moje duboko uverenje da je tog trenutka, dakle, reč Vaskrs u srpskom jeziku dobila dvostruko značenje. S jedne strane, najveći hrišćanski praznik Vaskrsenja Hristova i s druge strane, vaskrsenje srpske vojske i države upravo na ostrvu na kome se nalazimo. Upravo počinje turistička sezona sa Uskrsom na Krfu i Srbin koji dođe na Krf, bez obzira iz kog dela Srbije, Republike Srpske, iz dijaspore, iz bilo koje tačke na zemlji, dakle, ne može da bude samo hodočasnik. Posjetom srpskoj kući, a posebno srpskim svetinjama na Vidu, u Agios Mateosu i u Guviji, on postane hodočasnik. Naravno, osjećanja posetilaca su pomešana. S jedne strane, postoji duboka tuga spram tragedije nezabeležene u istoriji ratovanja i s druge strane istovremeno se javi i patriotski ponos. Milutin Bojić je svoju zbirku pesama, među kojima je veličanstvena Plava grobnica, naslovio pesme bola i ponosa. I upravo ta dva osjećanja se prožimaju, rekoh već, i moje duboko uverenje, čak je zanimljivo je da je grčka reč za bol upravo ponos. Kažem, moje uverenje je da je bol, tuga, kratkotrajna, katarzična, da se posetioci oslobađaju od onog bremena koji nosi svakodnevnica, a da je ponos nešto sa čim se hodočasnici vraćaju u mesta odakle su došli. Pozivam sve građane Srbije, Republike Srpske,
sve pripadnike naše nacije u dijaspori da dođu na Krf. Eto, počinje sezona veličanstvenim praznikom i da vide i osete zašto je ovo ostrvo za nas Srbe srpski Jerusalim. Različiti su običaji slavljenja Vaskrsa. Stanovnici Krfa kroz karnevalsku atmosferu sa svojih terasa i prozora bacaju amfore i grnčariju. To ne rade iz revolta, već najavljuju i slave najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs. Ovaj slikoviti i veseo događaj svake godine privlači sve više turista. Kažu da razbijeni delići donose sreću i zato se uzimaju za uspomenu. Grčki narod veoma drži do svoje pravoslavne vere. Svetac zaštitnik ostrva je Sveti Spiridon, čije mošti se nalaze u istoimenoj crkvi u centru grada. Rodom sa Kipra, svetitelj je bio poznat po svojim isceljiteljskim sposobnostima, zbog kojih je i nazvan čudotvorcem. Bio je sahranjen u Konstantinopolju u crkvi Svetih apostola, da bi posle turske okupacije 1453. godine bio prenesen na Krf, gde i danas počiva. Prema predanju, Sveti Spiridon je u nekoliko navrata spasavao ostrvo od epidemija, bolesti i osvajača. Mošti se iznose iz crkve i pronose ulicama grada 4 puta godišnje u litijama. Vaskršnjoj litiji, pored žitelja ostrva, pridružili su se i uzeli učešće mnogobrojni verni narodi iz drugih grčkih oblasti, kao i turisti. Vernici su hodali starom gradskom četvrti, pronoseći plaštenicu, kao i mošti Svetog Spiridona. Mošti svetitelja su nošene u vertikalnom položaju u posebnom kristalnom kovčegu. Na čelu litije nalazilo se sveštenstvo ovog ostrva uz pratnju više orkestara. Za sve vreme litije zvonila su zvona sa svih crkava, dok su vernici obasipali ulice cvećem i lovorovim grančicama, a stanari na balkonima zgrada isticali su zastavice i čilime. Praznična atmosfera se osjećala tokom celog dana, da bi se uveče dočekao Isusov plamen iz Jerusalima. Andrija i Mihajlo su veselo mahali srpskim zastavicama, dok su svi vernici i turisti spremali sveće da prime čudesni plamen. Uz muziku i pesmu na trgu su zasijale sveće hiljade radosnih ljudi. Slavilo se Hristovo vaskrsenje, a potom je počeo i vatromet za pamćenje. Nakon vesele noći sutradan smo krenuli u obilazak znamenitosti na Krfu. Zaliv Paleokastica, koji se nalazi u severozapadnom delu ostrva, bio je praznik za oči i dušu. Predivan pogled i čisto more tirkizne boje mamilo je kameru na akciju. Sta psila ta paradirja, djo matofrida jovirja, mavara matja ke megala, zimomena me to gala. Na vrhu brda nalazi se manastir Paleokastica. U mirisnim cvetnim alejama mogla su da vam uživaju sva čula. Ovde smo upili duhovnu energiju, zapalili sveće i pomolili se. Manastir nije veliki, ali je veoma zanimljiv. Svojom jednostavnošću odiše posebnom toplinom. Pored maslina i cveća, dobrodošlicu će vam poželeti i mačke, kojih ovde ima zaista mnogo i rado se druže sa turistima. Paleokastica vam pruža 6 ušuškanih plaža, okruženih borovom šumom, maslinjacima i limunom. Grupa sa kojom sam došao uživali su na plaži do polaska za naš novi izlet. To je bila Palata Ahileon. Ona je jedna od najvećih turističkih atrakcija na Krfu. U Ahelonu je boravila verovatno najpoznatija stanarka ovog grčkog ostrva, austrijska carica Elizabeta, poznatija kao Sisi. Palata Ahileon nalazi se u mestašcu Gastoriji, a izgrađena je 1890. godine u neoklasičnom stilu. Carica Sisi, oduševljena lepotom ovog grčkog ostrva i grčkom mitologijom, bila je očarana lepotom ovog zdanja. Nameravala je da Ahileon pretvori u zamak svojih snova. U vrtu se nalaze statue 9 muza Šekspira, Lorda Byrona i naravno grčkog junaka Ahila, kome se carica neizmerno divila. Zato je izdanje nazvano Ahileon, po Ahilu. Mnoge od statua iz jednog od najlepših parkova na Krfu Sisi je donosila sa putovanja iz Italije.
Austrijska carica toliko je volela krv da je želela kada umre da bude sahranjena na voljenom ostrvu. Međutim, želja joj nije ispunjena. Sahranjena je na carskom groblju u Beču. Posle njene smrti 1898. palata je bila prazna do 1907. kada je kupio car Wilhelm II i odmarao u njoj sa porodicom. Danas se u Malom muzeju mogu videti neke od ličnih stvari stanara Achilleona koje su uvek u centru pažnje posetilaca. Palata Achilleon i Paleokasica stekli su i filmsku slavu. Ovde je snimljen i jedan od serijala Bondovih filmova, Samo za tvoje oči sa Rogerom Moorom. Pored verskih, kulturno-istorijskih znamenitosti i prirodne lepote, ostalo je još samo jedno upoznavanje veselog grčkog naroda. Čuveno grčko veče proveli smo u taverni Triplo. Na ulazu nas je čekala topla dobrodošlica i prijatan ambijent. Ređali su se grčki specijaliteti, dok su profesionalni umetnici izvodili program koji se pretvorio u zajedničku zabavu. Koliko je grčko veče pozitivno delovalo na nas, pesma se prenela i u autobusu. Nakon burne i vesele noći, jutarnji polazak iz luke nas je sve razbudio. Prelep dan nam je dozvolio da uživamo u pogledu sa broda i da se oprostimo od krfa. Neumorni turisti uknjižavali su još neku fotku, a zabava je bila i hranjenje galebova koji su nas pratili. Sta ψηλά τα παραδύρια, δυο ματοφρύδα γιοβύρια, μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα.